na umurware ryo nabirendo bwanyuma y'amagara kwanga bino mshakagaruzo bwo mu Uganda hakwendera ko mwaka gw'2024 kandi abashaho ba Uganda Cancer Institute bayongera kushijuma amagara ge ntakagira Saudi Arabia nkanta kucira kurwara munonga nkangwara uburwara buce nko mushija ngujanja bagucira kandi kuza Saudi Arabia bakaba tucebire results zashohora ngo indukurunje munonga endware jeru kumanyonka a plastic anemia neja hubwanyuma yo mu birugwa ukuremwa koro tafaru kujunanzuga hakoreshaga mu mirovu kumanyonka blood cells ecurukuretero muntu yatura tinemani ogobwa hata naba habwo gumana tungeshaga mu bwanyuma yakire kacahabwo kugira ngo mu birugwe tuguruko basakora shagama kuyanga mazire kungambere bwambe byo ngahora mane gampwa abo kubanyonko muntu tindu kwebasa kugira ngo nimbasa kubanyine sentezo kana family yindu kurugamo tukwebasa kugira ngo tubasa kurundana sentezo kuyamazire kucingambira yangira ngo ekitubasa kukoresha heji eshagama yaguma yakwamu tukuteka amashaga mendijo kusyobora runana sentezo nuko kija tukakufunda ombazogwe ningo bujanja bobwo bushikire ko nahurire ngo arwireje ndwara yaheza kutushikaho twaheza kubura kiriyo twashaba mukama ngo nangwa kurija tukamureba twabe turyaho nuko kija twamurebaho nuko je ndwara ntinise munonga neza sente zone zibakushaba sitina hisikoke okurigira hampa paraza bashaho na yetenga sente zya hagati ya miliyoni 250 kuzahar magana shat kubasa kushemeza ubwo mushokoro echo kumanyonka bone marrow transplant ahubwo butebasa ogwija hambuga zitu za TV West mu Ruboma okugira ngo abanyambabazi babase kumuhwera ombazogwe nugwetaga miliyoni ezikuhika 20 kwikara 30 nuguza kunyambaho okugira ngo esagama ereke kucendera umubiri kana ninyenda treatment yenyene ayiba kweta bone marrow transplant nza kuba ninyetaga miliyoni ezikwingana 200 je ndwara ngata kujihuriraga hati nuba kwambaje gamba hurra bagamba byinji ngo bunde rijirokwe ngo bundi manyane biki tika jhurra geje ndwara tinkujimanya nikujimanya omuntu we no wakubasa kuba naenda kwera bino mjana basa kurabera hanamba Yesu me anotu mshanju mukaga abara na mukaga atano na mshanju 11 eryo mazina ga bino mja abirino ahabwa TV West nde era achiza Gumiza muna makuru emyeto mu district ya Mutoma bejumbire omukonje mutindo abinjira burisa kubasa kweyombeka miringo etaryemwe nemwe aba batayayira barukwinga ebinyansi kandi ubona bari kubyongeraho omutindo hamwe nabo bari kuguza mate Sabi Rogers kurgo mu cyaro cya Bushera Jinyi omugombora yabetereko omuhaminyete ituganire naho nagira ngo akatandika ryo mushomesa konka tubyagendaje konka naro bushomesa kutakutambaraje nasara munazo mu kintu cyabo karya ingasi ukurise no kuhinga so muri evyo bintu mwagura karya kuzamo katandukana namara sinia ya kana bamara kuntwara anaro barara kije yatwegesa yogati obobwire yatwegesa kanyine business yeduka kiyatwegesa na levanti ebyeduka tibikabasa kundetara sente bulizo Sabit hamwe na dafe n'abarukongera umutinda hamateno bagira ngo kore bintebe baganyirwe munonga nk'eminyeto bwanyuma yo ku effect okutunga byoma byo kongera umutindo kandi hati bine nabanda bakwatsara ha mukono banyamba ngabiko basupportinga na fridge na zakani natandikiraho nakora nanye hati njyo mchara ruko basagura prote nkamara nkajombeka ati ekinte kindu yo mukinde cyo kugira ngo mpinge kandi ndise so ateriente yanje ni pereza amasha ngateko mwana rwanje tekana mu rutoke rwanje narakangaye ningaci sente
Patrick egesa kurgo ripple effect kandi urukurra project ejer kumanywa nka youth inclusive dialogue market systems najara nibenda kutendeka minyetero kwike mitware 5 kandi hate minyetero kwike mitware 2 nakashanju niyetendekirwa gukora imyuga y'ibikono. So our project came in to encourage young people to join the dairy value chain, because if you look at statistics, dairy value chain is mainly the old folks. In the dairy value chain, you don't have to have cows or land. As long as you acquire a skill, you can actually be able to offer service. Nawo nibakozesa amasini ziguzire miliyoni mukaga n'emitwaro 8 nureba nawe nayehimbisa obulisa bwente kandi no atugizire naza gurente zindi habo kuba hati nareba ni cyanguha kuziha emere esazirwe ecyuma kandi yatayiroho nakafamu k'ubunyansi twayika hano twariba bibagaba aba mahoteli babaha ebikoro mu hoteli abakora habyamatega ari basa babahazikani babahaza fridge n'ebindi. Project ejikatanduka umwaka gw'2022 kandi genderire kwere myetero kwike mitwaro mukaga 13 mu district mwenda omuchanga cha South Western Uganda. Amakuraga gashakwa na Good Fatima. Webare na Good Fatima. Ministry y'Obushubuzi n'Amakorero itandikire huru eyo kuta umukora ekiragire cha Higher Purchase Act 2009 ecyakozerwe n'ekigenderwa ekyo kushuganisa abarukushubura omuringo ogwo kushashurana mpora aba batandika barukurura ebyo mishuburo mu district z'Echanga echa Ankole hamwe na Kigezi. Ministry y'Obushubuzi n'Amakorero yatandike huru yo kutoma nkora ekiragire cya Higher Purchase Act 2009 ecyakozerwe na n'ekigenderwa cyo kushuganisa abarukushubura omuringo gwo kushashurana mpora ekiragire eki kikakorwa ishengero ry'ihanga omwaka gw'2009 konka kitwire kitarukukora ahabwe enshonga zitari zimwe na zimwe. Umuntu orukukora business atine license nahenda amateka so kwijja kuno ku meetinga na commercial officers bitu ninga bokukura byo bushubuzo mu districts no mu state amwe no mu municipalities no kwenda ngo barumanye kuruho kandi barukozese kumanyisa abashubuzi bizwe batungera insisi babase gukora umurimo gwabo wo kushubura mu college kibanje yo kushashura mpora abantu abo guza pichi baguza amamotoka bakaguza amataka furniture ningashi entebe omuntu wena orukwa ekintu okakitwara okakikozesa okagumana oshashura mpora omu installment ntwikereza ngo eji business etwireho etwire nekora konka etine iteka rukuji guidinga kandi nana okuja licensinga ninyesiga ngo obutwaza kutandika ku habantu aba license kumanya okuba rukora nana okuguidinga relationship hagati y'abantu abine business inkezi nana abogora ntuza kubateka omu order kandi haguma hazaho obutikerezana nko kunyaga ebintu ebitwirwe omu arrangement ejo at least owaguza naba ayine iteka rya kubasa kwemereraho akabanja esentezi. Abakuru ku rugo ministry hamwe n'abakugombyo biragiro batandika kushomesa abukiru kwataho kandi aba batandika n'abarukura iby'imishuburo omucanga cya Kigeze na Ankole. Bwire wabe nagira stoka ye akagitaho kashanga ya syarara emyezi mukaga no emyezi omwe n'umwaka ko kuba ayakucire eki kija kuyamba kugira ngo aguze stoka ye eho hojuba ndiyane ho stoka yane eho hojuba tuyamba kugira ngo entasi yongere na community yo na stakeholders ntwetenga kubashomesa baketegereze kintu nikiba benefitinga kita omuntu uwo munya Uganda ubwo wahanso tine sente zo kugura cash urukwetenga kugura ombicweka omushomo ogu nogo kumarebero birahali Skylight Hotel aho murembo mbara kandi nabo kwetorora ebicweke bindi byihanga amakuru agagasha kwa Elachiza webere twaza kumuraho tugaruke n'eshweka ecya kabiri. Ministry y'Obyobuhinji n'Amakorero
batandikire hururu yo kuta omunkora ekiragire kya Higher Purchase Act 2009 tukaguma noshashura mpora omu installment. nk'abazaire n'ekintu kikuru munonga kumanya ngu turiyo nituzombera yokuru aho bajeti ezatirwa neza zeitu nk'abazaire ezikwenda ngu tuzishyikirize harimu emyenda harimu ebyokurya n'ebindi konka ninyenda tureba kintu priority ekyebembiire ekikuru munonga niki nyowe nk'omuzaire kandi orubaju orundi nk'omwebembezi nindeeba ngu okushashura fiizi y'omwana kishemereire kubanza n'ebindi tukakurataho habwokuba nimbaasa kurya ekiro kikuru ntabwine n'akanyama konka omwana wanje aishomerwa atarikumubasha kundaheza kutereera nabona akasente aha muhero gw'esande 2 aha muhero gw'okwezi akanyama ninkarya kandi nanangwa na bamwe buri izooba enyama nituzirya. Okwegesa emyoga mutakakitwaramu nk'eky'abantu abakozire kubi aha rurengo rwa hansi kuteekateeka oti omwana wange obu yakora kubi nimwesemere kutwara omu by'emyoga. Emyoga nitwendamu abagezi nitwendamu abantu abahikire gye because tokukwata muntu ayahikire kubi okajya ngo bakumwombekye enju, tokukwata muntu owahikire kubi okajya ngo yakubayaringa amashanyarazi, tokukwata muntu owakozire kubi okateekateeka oti nowe asemere kukanika emotoka y'omuntu. Hapana, abazaire twaba nitwenda kutunguura ihanga ryaitu Uganda kuza aha murembe nkagana amahanga g'abazungu nituteeka ekintu ky'emyoga na munonga omu miisho kandi tukiteekeho amaani kandi tukiconcentratingeho kandi tukikora n'obwegendesereza. Okwegesa Are you in panic? Or you're afraid to make a move? Don't worry. With Kazire Red Tonic, you will put her in red moments. And with Kazire Power Tonic, you have your game powered. Enjoy Kazire Red Tonic and Kazire Power Tonic, the natural organic products. Kazire Power Tonic, made from nettle tea, ginger, grapes, and honey. Kazire Red Tonic, made from watermelon, pumpkin, grapes, and honey. Power your game and ignite her happiness. You used to tell me that I don't make you happy. All that time you would be complaining. I'll call you every day. Yeah, yo, baby, don't know. You can now get all the Chibuzi out with MTN voice bundles. Call all networks. Kubei Dondoro. Buy a 25-minute voice bundle for only 1,000. Or buy any daily voice bundle of your choice. Dial *100 *21# and select daily or use the My MTN app. When we talk together, we are unstoppable. Weranenko mwerere n'omufaratsi gw'omutendo kandi nuguhanga omugongo omubiro gurukushasha okubya amaje kigambe bakwekya orukwenda Resform ensi y'ebiroto birungi ebiro bikuru ebi shemerwa no Fins Medical University yonka omubyo kutendeka by'obushaho byonka omuri East Africa neyeto kushaba ahabwa intake ya July na August omashomaga Bachelors of Medicine and Bachelors of Surgery, Bachelors in Pharmacy, Bachelors Nursing, Bachelors in Midwifery, Bachelors in Medical Education or Tutorship, Bachelors in Laboratory Technology. Naza program is a diploma izirimu Clinical Medicine, Pharmacy, Lab Weekend Program, Nursing Weekend,
midwifery weekend, medical education hamwe na neza certificate ezirimo nursing and midwifery, pharmacy hamwe na n'izindi nyingi. Tushirire ahitajirite rukuru omuri fotopoto ningashi oteresimu noti mushanju munana mushanju chinana nemwe ashatu n'itano nshanju n'itano narishi tutayire ahakibanja citu www.fmu.ac.ug. Finns Medical University, saving lives our passion. Hai bene nze musajja wo Stewart Kalisa, director Mpenkoni Drink, ngamviride mu Bende district nkwagaliza amazaalibwa g'emyaka 7 amalungi. Nga bwe tujaguza nga tusanyuka olw'amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka. Beera n'ekyokunywa kyaffe ekya Mpenkoni Drink ng'eri mu kacupa akalungi akaliko ekifaananyi ky'ente nga ente y'amayembe amawanvu. Ate tulina ne sabuni yaffe eya Mpenkoni Star Soap nga naye eriko ekifaananyi ky'ente y'amayembe amawanvu. Kye twekakasa gwe mutindo ate tuli mu ggwanga lyonna wangaala Ssaabasajja Kabaka. Mpenkoni. Mpenkoni. Skylight Hotel, restaurant uhereza bwo murembo muri Mbarara City. Ahi barukhereza breakfast, ngakatogo, omelette, Rolex, shumbusha, chapati, chai yamate, eyo mukaru, akatunda ko murembe nebindi. Bineyo na chamushanere kutandika shamu kagazi hangwe. Nibateke nkoko, embuzi, echenyanja, muchemo, obushaza, akaro, ekitoche, echozi, emondi, greens, obutura, eshwiga, kandi echokunywa nikigenderaho. Hey, manya bino buraro burungi bwo murembe. Aha bei nungi kandi warara Skylight Hotel Mbarara City, breakfast ne yabusha. Bine rooms eziri self contained, DSTV, security rije kandi parking ne yemarira. Bine bara yo murembe, pool table, sauna na steam bath hamwe na conference hall. Skylight Hotel neshangwa omuri Mbarara City wahingura kace aha Vision Empire orguto rwatora katete. Ijuka ngu nibo ba director ba Skylight Hotel rukunjiri. Ebirukiraho tera notu mushanju mwenda 18 58 38 ninga notu mushanju notu mukaga 36 Hayes Recruitment Experts, Jobs Abroad, n'amachimerwa minji. Ntabarusi yabo bona batunjire visa bakagenda. Kandi tumanyisa abantu mwena ngo nituchenda abantu binji. Abashija n'abakazi, abosho n'abishiki. Emyaka 21 okwisarya na 5 okora chai chenyonyi Dubai. Emirimo nka customer service, airport security, aviation stewards, check-in agents, landing ground guides na aircraft cleaners. Okweyandisa no kwabusha free registration. Amata jigit gona. Esimu notu mushanju ina note emwe ibiri ishatu ina itano mukaga ninga notu mushanju ina itano ninga notu mushanju ina not rukumi. Manager ogito wagito konka abantu mu kidara kabatakagiremo MC takiziri DJ atumwe na wiring ebyoma tugumisize shanki ibiri bantu mareka turgo muzano tugume twatesha twagamba shamushanju zibe shamushanju tikizana ngu okushara cake ni shamushanju nizeze nyine byo ni shara cake tukazakunywa mbogo na wampenzi yona nesente konga tanywire mbogo nikushekerera nikuteganisa wenda ninyende mbogo yoka oyine mbogo kanaba mulungi ayibambe nekorera ayimukama wanje okagaruka meshara zanje. Rwashamire Vocational Institute itendekero ry'amashomo ga business na technical studies international diploma human resource management, public administration, guidance and counseling, computer science and English IT, records management, accounting and finance, business management, journalism, tourism, building construction, electrical installation, mechanics, plumbing hamwe n'agandi minji. Amashomaga gona negabuzubwa ebitongore nka UBTEB, DIT hamwe na Makerere University. Rwashamire Vocational Institute twine in service, pre-service hamwe na short courses. Netushangwa Rwashamire Town Council aharuguto rwantunga mu rukunjiri kandi okwehandikisa nukugendo misho. Tera enamba zesimu 0 mwenda mukaga mwenda 0 5 nemwe. Ikarabuwe ifanga sako
igabu mwenyo ni njenjoinga n'abantu b'inyomba bahwerire n'ubya kwa murano w'imyenda tukazohi hamwe tubigura hamwe azana ngo bacinirizo bya fiza mpango mkonki gaba heizire mwana wanje muntu wa west etkurire kandi n'abantu bija nekanyisa ire n'abakozi barujo umwana mane jo kureba na marketing y'banka dokumukurato umwana murunje igarabu hweju tifa masako igabu eiziro kwera omukutungwere ntasiya yawe shanje butare chamuhunga bushenyi district ningoma tajigitaga bweju na kanunka branches omuri buhweju district na kagarama branch omuri kagarama town council ntungamo district tera noti mushanje munana mukaga noti 13 noti 2 zamu omugacencire abatura n'abashubuzi okurugwa mu town council ya Kakabara umugomboro ya Chatega omwishaze rya Chaka Central District ya Chegegwa bigwira hakatare ka kasita ward ombutongore nko muringo gumwe ogwo kutungura by'ubushubuzi omushweka cyabo aka bakatiwe mu cyaro cya Kitamondo omudi ya Tisita omutanu kanso ya Kakabara ahangutu ya Fort Portal kuza Kampala aturebwe n'ibijya kwiyongera kandi tasha mu maka abantu babayire bayinde tasha nke ate bintu byabaje kurete niro abantu balesire njagi balesire kabeji kandi bayituziriza umuriro atatareze shahana n'amazi no kujyayo na kuba kataraka katiniro katujuru mugasho munonga abantu bano bagira ngo kataraka kakaba kali ko kuza trading center ya Chastiri konkente enda birungi zakaremisa nuko mwishengero wabo Honorable Tom Bright Amoti okuba hike mu itaka Kitamondo ahibakatiri wekizibwe kitwina mu ihanga leti Uganda sazinu tiruri rutaro tikiri kindi kiona twine kizibu kimo kyonka ekyo bunako njokurora President Museveni na tusabanti tugezeyo kubingo bunako mu bantu baitu ngo Uganda hiko middle income status omuntu go baratunge mbuziye nenkokoye nebicolibye nebintu byone byanasubura aberete mukatali abatura basimire Honorable Tom abo kubahitaka mwabo kuba kataraka nikaza kuyumzishya entasa yabo then it's Honorable Bright Amoti amazima habo kutihaha amaziga ayabale muno abantu baitu bengine banyigirizibwa mu byaro nosanga omuntu ine nkoko nembuzi na gitunda sente ntoito baitu habwa katale kana katero sazino akatale kana kanyakule highway hakabuli muntu asobora kwemera akagura nari kugenda Kampala nari kugenda Kabarole mu city nari kugenda Chegego mu town naiti twenka abakazi ba Chegego na muno abachaka central akatale kanu kajya kwa konyera akataraka nibaza ko bano bakagurizamwe amatungo ibihingwa hamwe n'imishoboro itari yamwe nemwe kandi nikaza kuboneka kora burura kabiri omugandi abahinje n'abariso mu Greater Mbarara bashomesibwa hampinga yo murembe n'enkozano njiyo rwezo yarabahwere kugira amasharura mingi kandi marunji twatwina abagenyi ku rugo mu Amerika na China irizoba no basa kutushomesa ahafatalize kandi no kuba kugikora kandi nebirungo byone bigirumu kurebeka ngo yabasa kuyamba abanya-Uganda na muno abahinji bitu. It is very important for us to take care of our health because most of us we don't understand about how to take care of our health even when we are asking to our medical practitioner. They just give a little information, so by sharing the information then people will start to aware and they can start to taking care of their health. Mshema gubire gushakirwa b'itongore cya Greenwood International kandi gubire muri Mbarara. Amasharuga we ushangana garebekaje kandi ukubasa futungwa katari abo bawo inamasharura marunji n'ibintu byawe berebekaje njibanje barisangu n'amasharuro akasente noza katungo. Abahinzi aba ho n'abashaburu no kugumana bakoze urwezo rw'umutindo kibahwere kugira amasharura marunji. Abahinzi batayibanje nimbashaba na wano ukozesa amashano ukozesa ki igipataraisa wijo kajongera amasharura nige yongera munonga. Awa TV Western Susan Chelsea na Philip Marangera. Mwebade abanyamakuru abashuze byenyanja every fresh mu katara Kambara kakuru borekero kwerarikira bwa nyuma y'umushuburo gwabo kubura wahiko mu kataraka akambara rukwenda ebyenyanja bisi ningashi fresh no basa kutaha otabine abo kugira ngo ebe yabyo etembere kandi kiresirweki no bagira ngo ebyenyanja bibuzire okuruga ahibaru kubishubura.
abashobozi b'ebyenyanja nibagira ngu tibarikumanya aha bwingi bubuzire kurekana bagambirwa ngu ekitumire ebyenyanja nibibura n'aha bw'embeera eriho aha nyanja zitari zimwe na zimwe ahabwo kugira omuyaga ekirikujemesereza abashohi obutazayo kandi aba barikuzayo bo nibashoha bikye munonga. Kivudde ku ensonga eziri ku mazzi empewo nyingi, empewo bw'eba nyingi ku mazzi etta abavubi ne batya okukola ki okugoba amaato ate nitwesanga engeri gitutabaayo nnyo abatuweereza batugamba nti n'embeera ey'amagye akazito ke bateekako kabalemesa okukola ki okuvuba ebyennyanja byabwe mubutuufu balina okuvuba. So abantu abalunda ebyennyanja naffe situmanyi babitwala kubanga wano mu katale akafa ak'embala tubitunda byabulwa akatale twali tubigezezzaako direeta naye ng'abasuubuzi manya bakasitomazi baffe ajja balolamanyi ajja n'akitukako n'agamba nti kino kyakidiba esikyagala. Natukunda Katende nagira ngu ibura ryabyo rireetire ebbeeyi yazo haiguru ahabwo kuba hi barikubigura nibabiseera agumize ngu ekyenyanja ekyo rwagati ya 12 n'omutwaro gumwe n'ekicweka reero ekihango kiri aha mitwaro 2 okugaruka haiguru. yagenda asemerirwa kuba famire ye yali n'abantu 8 kyaliisa abantu onka hati nabaasa kuza n'omitwaro 5 yananda kuliisa abantu. Ogu nagira ngu nobu harabe hariho abantu abarikuriisa ebyenyanja tibwine katare ahabwo kuba abaguzi nibabyanga. Mukama wawe wakuguza ebyenyanja akikoterera esimu z'ebyenyanja ebbeeyi yagambira olya ngu wabeeta wateeka hamugara sente z'okuteekamu z'okwiraho. Okubura kw'ebyenyanja obwa hati abantu abarikuhikaana na 5 basigiire batiine emirimo. Gasha kwa Edison Kinene. Edson abariisa n'abahingi bahabwirwa kwegitira omu bibiina by'entunguka kandi abari kwebembera ebibiina bahabwirwa kuba abeesigwa. Ebi bibiire omu Ruborogota Isingiro district. Omu constituency egi hagwireza banks nyingi okuhabura okunkwirweyo omu ishengero Isingiro West obwabire nabwa n'abariisa n'abahingi abari kwegitira omu kibiina kya Nsheni Tutunguke omuri Ruborogota Isingiro West kandi abari kwegitira omu kibiina eki bahaire obujuruzi nkuruga bakitandika amagara gabo gakahindukaho. Hati izoberi tushahiriza abantu abamemba batungire $2,506 kandi nimbe twine $8,508 tuguze reporoti ya $805 omu sitembarara tuhereza abantu abari kwebasa n'abatari kwebasa obwa hati turiyo tukora project endijo eyo kurisa Mfoti nkanda namba 8 mbantu 17 babandize nanye nkando haza kuna ashangire harimo ntunguka nungi erikutambira amakaga abantu erikutambira ibintu by'abantu twagumantikiro bingira nambene honarebe MP weitu harimo Hams ari mu kibiina ekikuru ekibiina kitu eki ntugura obute na rente ebakweta burfattening ente tuzugura zirinto tuzorora zaheza zamara amezi mukaga no kukiraho tuzuguza. So icyo kibiina kironki kandi kirumbura umuntu wena kimwe abakazi kimwe n'abashije abari kwebembera ebibiina nabo bashabire kuba besigwa ngo habo kuba bebembezi batari bamwe na bamwe bose rero batere ebibiina byo kwegita hanze hagwa za sako nyingi habwo butagira amazima kwanyu ndibire nguni kumukushitama musaving azingayi emitwaro 2 aha abantu 75 zikabire zizinga cyabasika tukore sako twarwa sako cyabasika tumuze mutwore na banka kumuri kuba mwerunda ine muri bamo hati government gumane bakwatara ho abo kubane bane kwatara ho abantu abetere ine ter kwatara ho umuntu Ruth Nuwamanya. Ruth Nuwamanya twazagaruka tumureho nitugaruka.
oyino mukoro nk'embaga yo kugitwa okwinjira graduation okusima enchiko za AGM n'emikore ndijo yona abatina events bakuretera ubuhereza bw'ururengo rw'ensi yona ubwa decoration mega tent hamwe na tent z'ebike bindi byona akasente kenshiko tina events nibashangwa ahacombeko echa Central Market room nambi 17 ahari Mbaguta Street muri Mbarara City ukumanya biri kukiraho tera noti mushanju mukaga hatano n'itano cyenda na mwenda ananina tina events nito twango muri burengero bw'izuba abino buhereza bw'umurembe umuzeire ukayenzura umwana wawe yashomera muri Kampala ukayenzura umwana wawe agira ubwire bwo misho burunji utakarebera handi reba twakuretera mu gishangugu Green Top School Pre-Primary and Primary twine uburaro burunji abana nibariyaje environment ninunji nitukurakoranya talent z'abana hari okuzana umupira farming okosa computer okweshongora nebindi binji kandi byo kwerinda nibirunji twine motoka zo kubatambuza twine n'abashomesa batendekirweje nitushangwa harumaya nanziga Masaka Road tuterera hanamba zesimu 0 hashatu n'ishatu 00 oba tuterera hari 0 mukagina anana munana shanju n'itano 00 Green Top School Pre-Primary and Primary. Learn today, lead tomorrow. Green Top School is a pre-primary and primary then boarding school. Katochi no bunuzi bwayo katochi kerya mutindo katochi okurugeri izoba abantu banje tibaregaruka kugire nako ha mutima byaguma binamashemererwa ahabwo kuba natongoze cyo kunywa kisya ecya katochi mugume munyweco katochi no bunuzi bwayo katochi kerya mutindo katochi ina chama chayo Katochi niyeja mutindo Katochi alcoholic drink inuzire kandi terkuleta hangover nekogwa bakabiri Foods and Beverages Company Limited otaka ikize myaka 18 otanywaho na hatokikiriza ngurika shemerire kutandika kwega hatshori inzira ngo abaze yamero ruju ahari Aliana Junior School twehire kutebekanisa no kwegeso mwana wawe tukamushomesa kandi tukamugunjura kurunji twine nasare na primary okwehandisha bwo mwaka 2025 kuriyo kugenda misho ahambuga nkuru zishomero rwebihurose korano rya town council Mbarara City abashomesa bitu nemiriya abana nibarebererwa kurunji kandi byo kwerinda bimemize shonda zona nangu nebisere byishomero nibasubwa buryomwe okwenda kumanya buri kuciraho 0 mukaga mushanju cyenda na mwenda 20 na mushanju cyenana na mushanju na 0 mushanju ina mukaga cyenda ni 3 nshanju na 8 cyenda nemwe Aliana Junior School, a great start. At Avance International University, we offer various courses in business, education, humanity and social sciences, information technology, journalism, nursing and midwifery, plus complementary and alternative medicine. The school is equipped with a well-stocked library, computer lab and different science laboratories for research and experiments. We offer full and half bursaries for students who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Enroll now for your degree, diploma or certificate studies. Contact or WhatsApp us on 0700 670 691. Musego abadomu lwa katoli ku ndongozina nanywedde kano kaalo vera chawuda drink kino kigaji kyaffe kyennyini kakindi katyebule mutoolo okolola okotyongo kakwata kano muzeyi kano bakayita batya pineapple chawuda drink kakamuddwa mu nanansi bojo mutoolo va mu bya bojo tugende tulabe kakiga bangambye omubiri munafunafu kakiga talina maanyi kakiga bangambye tolina maanyi ye naye nenfuna ow'amaanyi butammira ku soda drink n'abawala nabo banywa obutamu
Nitukwanjulira Mbarara Institute of Health Sciences and Management. Ishomero lyonka ericyasingireyo okugunjura abashaho hamwe n'abazarisa aharurengo rwa certificate na diploma diploma in medical laboratory technology, diploma in medical records and health informatics, diploma in pharmacy. Rero bagaruka bashomesa certificate in nursing and midwifery. Ishomereri erine medical laboratory erime byoma nebereba ko muntu library eyomurembe computer z'ekika cy'ehiguru kandi byemizano bakabiteka mamanika kandi ishomereri rahamibwe ministry ey'ubwegesiye na ministry of health kandi bine bus rugogoma eyokutambuza abeji ebyombeko ebyomurembe hamwe no mwanya rugogoma go kushomeramo ebitabo ogukorebeka kurunji nirishangwa hangudo nyegendwa eyambarara isinjiro odaka kiro mutahuni ya kaberebere okumanye biri kuciraho note mushanju ibiri kaga na mushanju ashatu nibiri mukaga nemo. Mbarara Institute of Health Sciences and Management, we strive for quality health. Mukamanze nalyachi era ddala kitufu inache walya nguze bizigo kumpi container namba biganye sagala kufanana bwenti mukwano tongoba ani walayira nti okufa kwe kulitwawula olususulu twawudde kaibanda omusajja ngobye olususulu nemeseza amaka gula ebizigo wisiige ebizigo byonna biganye olususulu kulemesa amaka kikino gulo handi and body cream mbadde gulide mukazi wange Glow Cosmetic Products okuyoyota ensusu bekansa balina Glow Hand and Body Cream, Glow Herbal Petroleum Jelly, Glow Perfumed Petroleum Jelly, Glow Junior Jelly, Glow Hair Jelly, Glow Hair Pomade, Glow Hair Conditioner, Glow Hair Shampoo, Glow Hair Relaxer, Glow Pure Glycerin ne Glow Baby Powder efune maduka wonna ne mu supermarkets. Zamunamakuru omukamarhanga w'obusobozi bisaka yashaba abantu kuruga omuchange cha West Nile okweyongera okukorera entunguka hamwe no kukorera obumwe obusobozi bisaka abira ryo mu rurembo rwa Arua ahamazire ebiro bishatu. Obusobozi bisaka ashabara abantu kuruga omuchange cha West Nile okweyongera okukorera entunguka hamwe no kubabo obumwe. Emikoreje amazire ebiro bishatu hakicayi kya OPM grounds omu rurembo rwa Arua eyetabirwemu abikiriza abebembezi ba gavumenti hamwe n'abandi. Obushobozi nagira ngo kuruga enyikiriza egi etandika omu mwaka gwa 1998 abantu bingi batungira obusinge abandi bakira amarugo kandi n'okwahukana kuriyo n'okwaho. Ruhanga atandikire enyikiriza eno y'obumu omwaka gwa 8 abantu bahulire nti hariyo omuntu akukiza abantu n'ababingaho amasitani n'ababingaho Illuminati n'ababingaho amahembe n'ababingaho endwaire zona ez'omwoyo hamwe n'ez'omubiri abantu bakire endwara zaabo omwaka gwa 8 hitambiro eryakapyeni mukamaranga obusobozi bisaka mwebale kwehayo mukalibata mukabyama kumubyamire kwe mukarora ngo muyitire maziro utangira mukamaranga obusobozi bisaka nuko omulimo gwo ekigambo ky'obumu kusomesa abantu ekigambo ky'obumu ogwasimire President Museveni aho bokutaho obusinge omu ihanga hamwe n'obugabe bw'okuramya nk'oku orukwenda. Omwebezi gw'ihanga lino yateekaho obusinge mu rujungu kitweta peace. Ekigambo peace kimanyisa abantu bakola emirimu yaabo kurungi omunsi omu atari obuzibu bwona habwokuba obusinge bwaguro baitu okuba butaro abantu tebasobola kukola mirimu habwokuba ebizibu biba biri bingi entalo nundu bomu. And we should change our lifestyle. We should start believing in ourselves, but not believing and changing ourselves to the Western styles. Omurtaya yorwe obushobozi busakatahiza abahereza igana nkagana mwenda kandi yabashaba gukora teremigenzo y'enyikiriza egi kibahwere kukora kurungi omurimo gwa Ruhanga. Mujya kuririza amateka ahantu hona abantu bafuna emirimo nibasanga ya mateka nibabagamba hano tukora tuti na tuti ngo ohereza kurungi omurimo ati na Ruhanga aina amateka. Abantu abarukurenga iganana na mukaga nabo bahindukire kurwo mu nyikiriza ezindi bakataho mu nyikiriza egi y'obumwe. Amakuru aga gashakwa Thomas tumwebaze.
Thomas tumwebaze Chamhunga People's Sacco ekwasibwe kyombeko kyakanye n'ishatu ekimaziro sente ziri kwingana 1.4 billion okuteeka mu embuga nkuru za Sacco ya Chaps. Ebi bibire hiso baryanyo mwebazyo kandi urukurira Sacco eji asimire ba member okagira Sacco ekahika habuhangusobo. Echombeke chihirweyo omikono ya Chamhunga People's Sacco chimazireho billion 1 na million 800. Izoba kandi twesige ngo tujya kugikoresa je tukorera mu gutuchombekire. Nyenda kwebaza management ya Chaps. Chaps mwe bari kwembracinga professionalism. Kuna tahirum construction twasanga a lot of professional and professionalism. Kugira ngo no kwato umuntu muhereze kizimbe umurgaho results yakwereza whether yazukwereza je whether yazukwereza kubi nuwari kumanya kumwahereze twase cyo kizimbe mwatwasa consultant abantu basima mu mukozo and it was my prayer to kutandika ngo bondo mutakaura ngutwarwanira mukombeka ninga twayihamu kintu bondi cyabura cyaba questioned but right away urwo musinje people were commending. Echombeko echi chombekirwa mu town ya Butare omuri Chamhunga omu district ya Bushenyi kandi n'ekyembuga nkuru za Sacco ya Chaps kandi cyasirirwe Father Archangelo Bareche. Abarikora mubona obakinjira kabikona oba usige bwawe kandi ogumena bubutosha ogumugisha twagushaba turaba muri Yesu Kristo mukama witu. Kinemu control systems biometric is limiting of your way to accessing the money side. Tunena na strong room hidden itakwetaga kugamberesha hedge kugira ngo yajyaninga but it is there. Paul Kahiji or chairman wa board asimire ba member ba Sacco kandi nuko koreka kwechombeke echi ni chukuru munonga habwa Sacco yabo kuko inama kamabi na n'umugenyi yakutayayira takuhakitinisa ukatsire ngo hatina nabo bo kutwesente abo kwahina bizire kuturambura hate ngo bwijo executive director wa Centenary akari aha ministry katunga abagenyi bakurga Kenya biza batutayayira nitwe twatwagire twabatayayire twareba offices zibakoreramo nebizinde byekitinisa mwe twagira ngo hat Chaps twabira abamani tunga abagenyi n'abakurga heru yihanga government bohoreza Chaps twagira ngo nitwe tugire offices zikurebekaje umuntu yaba ari ya Chaps na wahurire na amanyati Chaps ne yamari members ni pamyangu tumararebere nturundana sente kugira ngo member lete siringi bitarano ninga ari kumitombeke konkeze sente zanyu ezirukuruka omagwaga mutwira no mubika omusente president ya tsasire nkomushoro so twira nturundana nka board na management kureba ngo abaho sente zikwemarira basakombeka amakagita makuru. Abantu bashabirwe okugumizamo no kukozesa Sacco ya Chaps ngo ahabwo kuba teine mu kushorora ombuhereza bwabo gasha kwa Sheikh Abdulatif. Abdulatif twazagaruka tumureho twije n'amakuru agibye mizano. Uganda Christian University, Bishop Balamu University College, Kabale, nibakweta okuleta okushaba kwawe ahabwa amashomo g'enshuro yo kwa katano omwaka ogu. Amashomo ni gaga: Bachelors of Business Administration, Procurement and Logistics Management, Social Work and Social Administration, Public Administration, Arts in Journalism and Communication, Information and Technology, Theology and Divinity, Arts with Education, Science with Education, Bachelor of Education Secondary, Bachelor of Education Primary, Higher Education Certificate. Amashomaga garya harurengo rwa PhD, Masters, Degrees, Diploma na Certificate okuruga omu UBTEB. Beine byo kwera beji okukoraje nka Computer Lab na Libraries za farm na studios. Website ni www.bbuc.ucu.ac.ug. Esimu ni noti mushanju munana mwenda 11 kinana ne 5 inshanju ne 5.
choose my target. We are what? Unstoppable. We are what? Unstoppable. I'm in a plantation, but on a global mission. Internet ambition, full condition. We are what? Unstoppable. We are what? Unstoppable. All cash is gone, inyenda karoni, nigamaka phone, money in the zone. We are what? Unstoppable. We are what? Unstoppable. We are good. With MTN. We are what? Unstoppable. Turhamwe niwe na MTN. Ebigendererwa byitu tibyine kizibira. We are what? Unstoppable. Kankwanjurire St. Lawrence Academy Schools and Colleges amashomero g'omurembe agari ya mutindo gw'ensiyona garimu St. Lawrence Citizen High School Horizon Campus iryabishibonka hariho London College of St. Lawrence hariho na St. Lawrence College Paris Palais ejiyo negita honor Faransa bine na St. Lawrence High School Crown City na St. Lawrence Citizens High School Creamland Campus bine the Academy St. Lawrence Budo gine ebyo bwegese eby'omurembe abashomesa bari ya mutindo gw'ensiyona hotebirwe na standby generators swimming pools zo murembe ebyo kurya n'uburaro ebyo murembe buzima amashomero aga St. Lawrence Gona ni Gashangwa hari Masaka Road. Hey kids, we're going to count today. 1, 2, 3, 4, 5. Enjoy 5 ways to love your baby, smoothen and protect your baby's skin with 5 new gentle formulations. Original to nurture your baby, aloe vera to protect your shibubu skin, cocoa butter to comfort your pinku, mild scent to soothe your little one, and avocado to soften your buju skin. Available in all supermarkets, retail shops, and cosmetics shops near you. Move it, baby jelly. All day confidence. Yeah, possible. Looks like whoever drops the ball buys a Pepsi. Go on, Jack. Sonny! Saved by Leah Williamson. Wow, Vinny Jr., game over. Wait, there's only one Vinny J. Pepsi, thirsty for more. Umakora g'ebyemizano empaka z'omupiira gw'ebigyere ez'aboojo abw'amashomero ga siniyo mucyange kya Ankole erizoba zarazizanirwe okuhika mu ruzaano rwa tiimu eya 32 amashomero agambarira garimu Weldon, Gracious na Mbarra High gakiri omu mpaka ezi. Empakeze z'omupiira gw'aboojo ez'ekyanga kya Ankole erizoba zahika omu ruzaano rwa round ya za tiimu 32 kandi gamwe amashomero agarabaho kuza omu ruzaano oru harimu abaine ekikopo ba Weldon School, Mbarra High School, St. Kagwa, Ryonza, Nyabare SS, Ijomo Progressive, Arnold na Chivare hamwe na Gracious High School ya Mbarra eyitabire omu mpakeze omurundi gw'okubanza. kandi ekikopo no kidefendinga wamara kuhika omu stage eri kutwara national twenda kufutaho mu cyakana twarwo mu cyakana turi kutwa defendinga ekikopo kitu niyo mission yitu itwe nk'ishomero nitukunda kwetaba mu by'emizano abo kuba abana batwatwine n'abana bakugo umuhanga gabo batekundire uko bayiko mu ishomero emizano netuyambaho kugira ngo ubwangu bwabo bwabasa kutebenkana abare no manyango ni ishomero y'emizano nabikitwa tuya national nabo tuturiyo tuzana munonga byo kwatabici bagezi babo tuma the young OBs and OGs ubu nabakakumza mbazana team yihanga and other professional teams nyencha karempa keze nubweziragarukemo timu ziri kuzana mu round ya timu 32 na timu 16 na bwanyuma bazane quarter final na semi final kandi zakamaririzo nezije kubaho ahizo barya Sande ebyo bikiryaho timu ziri kurenga 5 z'amashomero ga senior nizo ziriyo nizihayanira
kuba empaka z'amashomero g'ekyanga kya Rwenzori eziriyo nizihindira ah'ishomero rya Kamwenge Vocational Secondary School omu district ya Kamwenge. Twabaha abantu babiri bapromotinga sports omucweke cya Kamwenge na Kitagwenda ngeno history yitu na region age ya Rwenzori region ni mpango munonga. Asha kwa Aloysius Byamukama na Anthony Twine. Twagumiza mu nagebye mizano y'empaka za rigi hanga yazanwe rizoba timu ya UPDF FC yarige nyuma kugwa makazi na Rugazi FC na goli 2-2 umuzano gwazandwa omure Rugazi. Pakezi nizigumiza mu kuzanwa izobe rya Nyenchakare no muzano gumwe KCCA FC erikulitana na Bull FC.